Nama Kiki Purja Phan Karbi Anglong Autonomous Council lapen Assam Mineral Development Corporation Limited ang bong lamdon kacetok. Arta kijum hek aw Sophia Phan social media long anong ki joput hak Sabina ing TP pen dia kacehang. Karbi Anglong Dipu District Employee atumpen perangka mai ke pha. Kardom pini Karbi Prime tuma biota long penele sami rani timongpi. Dang ti pini Karbi Prime tuma biota ang ton pen arjwik tha. Karbi Anglong lapen nizang Karbi Anglong along ingnam akhi ki Purja Phan GT nipa hiniarni Karbi Anglong Autonomous Council lapen Assam Mineral Development Corporation Limited ang bong lamdon chitopon tanglong. Karbi Anglong lapen nizang Karbi Anglong along ki humre ador keso ingnam akhi ki phur lapen ke Georgia Phan GT nipa hiniarni Dipu Algorithm along Karbi Anglong Autonomous Council lapen Assam Mineral Development Corporation Limited ang bong lamdon chitopon si pupu ang bong chekroi pontang. Laso lamdon Minister Nandita Garlosa lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Nunghang ang bong si lamdon chitopon. Lamdona teng koila harlong kilok he huya midu Assam Sarkar Phan plikep lapen Karbi Anglong Phan trokep lokpo. Lamdon kachitok amaya long MLA Bangkithom Vidya Singh Engleng Rup Singh Terong Dor Singh Ronghang lapen EM MAC DC atom chitong do. SOP মতে আমি আজি MOU সাইন কৰা হৈছে যে কাৰ্বি আংলঙৰ যিমানখিনি মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল এক্সপ্লৰেশ্যন হ'ব সেই গোটেইখিনিতো আমাৰ সাৰ্ভে আৰু গোটেইখিনি হৈ গ'ল প্ৰায় সাৰ্ভে সেই গোটেইখিনি ৰেভিনিউ শ্বেয়াৰিংটো 60-40 হ'ব আৰম্ভণি কৰিছে এবাৰ 60-40 আগত কোনোদিনো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলৰ পৰা আমি ৰেভিনিউ পোৱাই নাই কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ ৰেকৰ্ড মতে কিন্তু এবাৰ আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যিমানখিনি মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা হ'ব ওলাব সেই গোটেইখিনি আমি 60% ৰেভিনিউটো কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল পাব আৰু 40%টো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট পাব আৰু অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰে কৈছে এনেকৈ গৈ লাষ্টতটো 90-10 লৈকে যাব এবাৰ আমি আৰম্ভ কৰিছে 60% নেক্সট ইয়াৰৰ আকৌ আমি অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলৰ লগত ডিছকাছ কৰি আমি আকৌ 70% যাব 80% যাব 90% কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল পাব এনেকুৱা ধৰণৰ গৈ থাকিব সেই ৰেভিনিউ যদি আমি পাওঁ তেতিয়া কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ যিমানখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ কাম আমি সেইবিলাকৰ টকা দি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম এই গোটেইখিনিতো আমি যিমানখিনি যিবিলাকৰ ছাৰ্ভে কৰিছোঁ যাতে সেইবিলাকৰ যাতে আমি গছ যাতে কোনো মানে তাৰ কোনো হাম্পাৰ নোহোৱাকৈ যে এইবিলাকৰ জেগাত আমি লোকেশ্যন কৰিছোঁ সেইবিলাক জেগাতহে আমি কৰিম গোটেইখিনি কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত লোৱা নাই আমি লোকেশ্যনটো আমি টাৰ্গেট কৰিছোঁ ক'ত কৰিম সেইবিলাক কৰিলে যাতে কোনো মানে গছ গছনি এইবিলাক হাম্পাৰ নহয় সেইবিলাকৰ জেগাতে আমি কৰিম ইয়াত কোল কৰা হ'ব আৰু ইয়াতে চাইনা ক্লেপ আছে তাৰপিছত গ্ৰেনাইট আছে আৰু এনেধৰণৰ বহুত আইটেম আছে আপোনালোকে পাই যাব ইয়াতে স্যার এমপ্লয়মেণ্টটো যিমানখিনি আমি SOP লগত আলোচনা কৰিছোঁ 100% কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যিবিলাকৰ নন স্কিল লেবাৰবিলাকৰ যিবিলাক স্কিলৰবিলাকৰতো বাহিৰৰ পৰা আনিবলগীয়া ইয়াত যদি আছে এইটোও হ'ব কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আণ্ডাৰৰ পৰা কিন্তু নন স্কিলৰবিলাকতো 100% কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা দিয়া হ'ব বুলি SOP চিফ মিনিষ্টাৰে এপ্ৰুভ কৰা হৈছে ম্যাডাম আপুনি অকমান ক'ব লাগে It is my department, so I had come with a purpose so that the department moves further. It was a very successful meeting with the Karbi Anglong Autonomous Council. We hope that we will move forward and that as mines and minerals and power sector are mostly revenue generated sector, which we can give it more to the government. We are moving forward with it. Pen na anar niya prang nizang Karbi Anglong pen inut arta kijum hekanim sopi otlang no katuklem pualang pen video selam si social media long riktip long
Bontala pusam arta ki jum hek soalo akaya lama tha thepien pen rat ahong jaya long kapaklang ke chokche det lopura adai ke do Sabina ing tipi pen ke chokche che kubirsi dia ka chehang birta pherang ke hundar kropen birta na pali Karbi Anglong Women Justice Forum MEP Bulet BP is Karbi Anglong BJP Mohila Morcha MEP Rosmi Teron Piatum Pen Patra Piponsi GT Nipha Hiniarni Adai Kedo Sabina Intipia Phan Sadgawalong Anponsi ke Pobek Apia Pola Pen Rongarat Anglong Dia Pachuhanglong Nat Angbong Kachikroya Tengsi Kaching Dupnang Jiang Deng An Klemponlong Lapen adaya reng ki pinang jiang deng du anta ke phobek a hemasor lapen rong asar thekdun prong pensi chekroi pen chepi chipajer ponlo Sabina ing tipia bang inut arta ki jumhek anim sopia phan social media long anong ke jo kapaje thangpia puthak pherang ke tumalongta patebok dam thusi alang ni ke chok che du anta chekobir ponthu Hola so ani ino ta se chi so jang la so aputha video viral de la so aputha ma ni ta komani ko son ko me se video bang viral de lo milita amasi milita la banke so video bang viral de si la senora bang ke alang ta milita ke chok che dolo la video bang pa viral ki de le he amasi la banke asila so putha ma ni ta pa viral de na ko la so ni bang ta chok che dolo la banke sambil labang so putha manale tu meeting wa thing sai ka som yang dengan situ lah asi nana ma ke la so putha ka banke kuku arong kamsa arong so pen po ke mili to mana pen puting banting sai sila so putha ka banke nona banke la pansi kuku ada yang pen si kamsa me Dong Mukak Bandhan English ME School along Pini Arnitili ke Thamapur Malompen Karbi Anglong Dipu District Employee Association under 35 Department Atrumpen Phirangkia Mai ke pha Phirangkia Mai along kidam tang pai ni phai thom ke parni inot rong RAM School Hanbang Manespar Kalita Amena Hempen sai ka chadam pen school hemta le dam de la pen hemta che le de jo Karbi Anglong Dipu District Employee Association Atrumpen Karbi Anglong Deputy Commissioner Lapen Man Kido Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Anparta Assam Education Minister Ronos Pegu Atrumpen Thanbang Manespar Kalita Hemarit na kapachile jia phan prap jin pen sai kiding ponjia phan kachuning ripado Lapen majoka song le Maneswar Kalita phan patujai pusitame GT Niphai pho mate Teachers Day aprang nang lovek tha Kali pulote nilitum sitame alira lon pen katalon don jiani along ning along avidenpo mate mekri meklang pena songsi donan ko poputa kachuning ripadopon Difu Jila Kormosari Purisar Karbi Anglong ahin pelitun rangkaian macam salam kekela punya minggu kala inut Lokhanban of employee ME School Teachers Monesor Kulita alang liket thana bangke rongare ME School alang lokso thana ke samlangso duty Chidambon hot atap Bajiner kepra chitim apor alam tawara bank kosan pen kosan jane mangkuprong school hemta lele ingo chok asam lo se nitum Kormosari Purikhat Difu District Committee ahin pen rangkaian mailong rangkaian tum hinolong kinenggi bangla pulo je Karbi Anglong Karbi Anglong itulah DC Langlok Law and Order tu Rabjin pen Tanggocok Monesor Kulita phan awapran mesen pen DC ahem asal tumlong panai fasini kini সহকৰ্মী শ্ৰী মনেশ্বৰ কলিতা ৰং RME স্কুলৰ শিক্ষক তেখেতে যোৱা 30 তাৰিখ মঙলবাৰে
8:30 বজাত স্কুললৈ গৈ থকা অৱস্থাত নিৰুদ্দেশ হৈছে। আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সুসূত্ৰ লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই। সেইকাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ পৰা কোনো যদি সংগঠনে তেওঁক লৈ গৈছে, কোনো ধৰণৰ দাবী নোহোৱাকৈ তেখেতক যাতে অতি সোনকালে মুকলি কৰি দিয়ে, তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। লগতে আমাৰ যি প্ৰশাসন, কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰশাসনৰ লগতে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱক কাৰ্বি আংলং জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সতীৰ্থ শ্ৰী মনেশ্বৰ কলিতাদেৱে যোৱা 30 তাৰিখে বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাত নিৰুদ্দেশ হৈ আছে। আমি তেওঁৰ এতিয়ালৈকে কোনো সুসূত্ৰ ওলোৱা নাই। গতিকে আমি অহা 5 তাৰিখে পবিত্ৰ এটা দিন, শিক্ষক দিৱস, এই মহান দিনটোৰ সন্মুখত আমাৰ পবিত্ৰ বৃত্তি শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত থকা এগৰাকী ব্যক্তিক যদি কোনোবা সংগঠনে অপহৰণ বা তেনেকুৱা ধৰণে লুকাই ৰাখিছে, তেতিয়াহ'লে আমি তেখেতসকলক আমাৰ জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাওঁ যাতে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ মুক্তিপণ নোহোৱাকৈ তেখেতক মুক্তি দিয়ে। আমি শিক্ষক দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত আমি তেখেতসকলৰ ওচৰত আমি আবেদন জনাইছোঁ আৰু লগতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ পৰা আমি আবেদন জনাওঁ যাতে তেখেতক অতি শীঘ্ৰে উদ্ধাৰ কৰে। Langhen constituency ka parlo pheta pera pen hati khulia dak akele ka cheleng atawar ke henu par pegajok rata tum kisung kachachakna ronga data tum hiti borwa ke dam kibang kisu kiun e horason se kachilang ahem kachipon kachiwang lapen lo charlie aw somaratum apora teng pen school ahem kili dun tong thek the pen chenglok ben na ana kisung rata tum chetong nang Lasi Prabjen pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen local MSc mate Karbi Anglong Autonomous Council EM Biliman Khaklari etuma phan Hawar Arada pen Towar Kaslam Pijia phan Kachoning Ripado Anan malam sopora phan Birta Mo Ington Exena আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Madam, aprangsi kadogowe Karbi Anglong ada tuhan isi filter keme dilimen longsoning jai lapen el sabso nilang mari tuhan na junuri bangla pulo nili sabso kulat cingku adim kulat amen ke ingjai hotel Masinal itu kan si ini birta kemi itu harus birta bangke number 1 bangke truck driver teman ans kami 6 mate ador kijun pensi ok ans kami pacokono ko ador lake ok an pensi harusi ajat ole tuisan harus pensi cokono ko lapen ala driver pustami jas kami da RC number bansa tikang nam pol pen kopia bus driver kopia auto mehente da amen tikang nam pol pen te harusi ok ans kami cokono ko apen at ke chupon loji athanga banglalo ka ok doji lang ok doji pare lang ok ka ok ek ok pare karbihan an kupi ma ke choke la bangke dolablo suppose karnu bahaji kalandang kang moy head labane dolablo nang humri ikha apen ako nang system nang visit ikha pardon আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাই দি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Dihena mopi puthot birta long wang thuik long
Kramsa nokhu misiame pen nangkile ji chiti ni phaisir ke parni nijang karbiang long satgau kramsa arong along ok apar hi kachpate aja mek paman ponji pusi pini meipu long bi kramsa la pen chunbang mon kramsa tum pherang kya me pha pen pachini pon chiti ni phaisir ke parni lake kramsa nokhu misiame ningkan krepli ke plengar ni lo la silabang so ningkan krepli ke chok katalona ja mek pen pacheton dunsi satgau kramsa arong along ok kapar hi kachpate kapedu bonja phan pachini pon la si ok kapar hi kachpate ningkhang atum ana phan alang litum pen kachpa padupon kachpate apor lake ada por phai crazy pen por phai ke thoma por an pusi pachini men kachthaba nam ar hi put pen sika pharupo ke hayanong e lake ke chengsi sika surikep adun thuanong e lake sika suri troksira pharupo lapen ke thomanong e lake sika suri pho pusi pherangke amaya longpen pachini ang tonalam kachini ji aphan mobile number lake 9678014665 9401611293 9365982547 910105230 8471813313 7012166247 lapen 9394892756 along kahom ni jiaphan pachini po ni phai kiti tarik si dai tung kramsa no komisi non ke wangji kiti tarik sir kep arni itu ankan wang ason pining pen an eng deng krepli ke chok lo la se ankan wang ason ni tum dak kramsa no komisi itum hem pulma itu mondok ko malama ka pangjar poni phari tum ke chisi ke cedang pondolo asila so ke chisi ke cedang ponjar ni same itum kramsa no komisi an aras tame nang cetong tum pei pan chuniri ponlo la pen halabang sor ni tum dak la lama pangjar det pulote ni tum dak kramsa no komisi pen lang tenglong ok ke jok tang do la si so ok ke jok tang along itu ok kapari competition ta piponji la si nang le tum kecepat ke dunji ninghang abang phi tum do ans tame halabang sor ni nang pari dunlongji inut pen aput siweji la si la ari aput along tani to nomor sakji la so nomor pe bona teng pen si la kang pai chen ar lu long ji dari la pen kan do we audience lo ke lang dunji tum ke la kang pai chen ang tan si dunang po la pen lang tum ke long ji aw kan sa lang tum pachi pon long ji la pen ar hialam ke dar ni tum penta la aput jong ar hi bang ni tum hum phokep ke nam tang do so ke nam tang dak pan si jor pon po la pen ko maje ne yong si pini pen pen misina taw nai pute misina hi bang tani tum wan ya pan si ri Denarong thong nok be Rabal Producer Society hin pen patre piponsi Denarong angkang Rabal kachutiki ara ratma phan akki joy pen Rabal aklimso kerona sai kede Rabal asai katiki dun pen ko ana lelong la pen ko an ting thurma lake Rabal katiki atomsi chinibo Karbiang long angkang Rabal katiki pang chenglong pupen ke pen nang an Rabal asai katiki anat keng kam kachejor abang pubang phiatum nang klang long Rabal asai katiki pen nang an araratum hemton isi kachubocha long warsai long ponsi asona asai anata ching thudun long Rabal katiki anatu anso se aning kaperung thujia phanpura chiti nipha hiniani denarong thong nokbe Rabal Producer Society hin pen denarong rong sopi angkang Rabal asai katiki araratum phan ake joy pen Rabal aklimso kerona sai dengpon Denarong thong nok be Rabal Producer Society lake kidam tang aningkan surihinira kreke thomaningkan amahang kapathek a society pensi Rabal aklimso kerona sai dengpon Denarong thong nok be Rabal Producer Society mepu langteng teron kongchin bang mangal sing be lapen men sing be pen chenglok Rabal asai katiki ara ratam ta chetong dunsi Denarong thong nok be Rabal Producer Society atuma phan kachuro pajepo la so nitum RPS mane Rubber Producer Society ko la bangani litum aprang 2000 aninkan la pen 1990 la lomben sene tum la inglong kiri area nil tum rubber ki cheng don lo la pen thro bang ke
api ingdang bom no robor ki eta arong lang dami la so ka seng cheng ning kan ni tum 2013 ning kan sin tum July chikobon la so 2013 July chiklo pension ni tum la bang so thong nok be RPS mate thong nok be Rabar Producer Society inglong kiri la pendak denga la pulo greater area ki la so amendment ni tum society seng iklo la pen Guwahati dam inglo la so ning kan amat Guwahati dam sin ni tum registration kuri dun lo registration papas at lo long lo registration number do kaddo hobi kagos pati do file kaddo file maintenance kaddo hobi mesen sob kaddo we certificate long lo ni litum registration certificate kaddo hobi kaddo pet taram puta pangdang pon lo robor ki akam ke kaddo hobi la dengong greater area kaddo hobi la rabar ki pa develop ji paneli tum bor ikon bom lo non an ko ana robor aklim so nang le tang beneng ana bang ke langdam lu pulute Juneng pensilin tum keron keceng, asi non board asor isi bank ponlo je sarkar pen isi scheme entulo je non ningkan pho phamanang tum scheme ke neng pondu rabar ki jong se antu se pangdang je non fes ke thom ba ke nang le ji ang ring dolang la September achik longbong anpar ke robor ki sikonta asijonda daming bom lo sita non hum thom 6000 mane suri therok la so ihum humagari nang le jia ang ring dolang khadam ni tumta puson do ini mat ke kelong nang ye do peglang haroi sita sose ke apply tangge haroi sira bang koi ke apply tang do 2022 ni kan pha ta ron tang et sa hai sa sarkar bang si ron et noi nang aklim nang pali puson ni tum ron pong et ni ji ta tur non bang ha 1998 pen ka cheng 2001 pen nang cheng la so pen no ingdang bom lo no bang ke ning kan throk si pen a pi bang ka lang tum chuak long lo choyor long lo la si pinang bang tung ki ke thek dam long la ekonomi hin ili tum karbi tum da pinangan ke rong sor tum ta tangka poisa no na hatot nang edu lo pui tum pudami ke thek dam nong ili tum mame hem ke bai ke hum nang le lo mame hem ke kupini hem ason kichi kim ta thek long lo la puson ka develop ili tum pinangan ke thek dam long lo la pen su thek long si no ma kimi tum da chija lo la robot ke ba Tang tipini Karbi Prime tuma biota bang kila pansi kang tonik long.